afua anga tonu na mafua i nei vevesi. Ta wedi po te ro whaawau pia o na tu maure whina wa tai o Ukraine o Zelensky e le whaamatu i nātu o na territory. O whina ngalo whaari o tangata i runga o penga ta whaerangi le mata upu lea wa ta wai, mo whairawa si umi o re nei whinaunga, ma o te taula bafo i a Zelensky, o na sira i se isi tu e mawaide whire e muolo nā tunu, a walo o whaawau pia o so wha inga Lucia, ma o lo maari riu pia la bafo i tangata o le tunu. I Venezuela, wa whaatanwina le presidente o Amerika o Donald Trump, le poloka o le whaaulu whaleane o vaaswa ue anga i atu, ma anga i ese mai ma Venezuela, ma o se ngā yoinga ua matua i le fia i le atunu. O ta ue ripote le BBC na whaero e Trump i sana tustusinga, o le presidente o Venezuela Nicolas Maduro, ma lana whainga malo ua whaatulanga, ma whaelonga ina o se whaalapu tonga whaatupu whaalabelabe whaamau malo. Malo o au fia i fo i le ave whaana nai na whala au whaasaina i ai maise o tangata. O whaia ia whaamtalanga Trump ina ua whatu amae o na pue ina e Amerika le isi vaasua au i ngātai whale lava o Venezuela le vai aso taruai. Whaeroe le ripoti na whaia o swa inga Amerika i nisi waa o whataua ina na whaana nā nei fo i whala au whaasaina. Whaia e Amerika ni sā fo i rungo waa i ama whaatino ai a lātou suenga ma ua whaia i fo i manisa i a ingo Maduro ma pisi nisi umolo i a fianga. O lo whaavo peo na tua i a Venezuela Washingtone i le sā i dio ni awala e ngao iai o na puna oa. I Ausitalia, o Navid Akram, le li lewa mōria nei mōrianga i lima spurwiwa e whaatatau, i le whaalablawe na tura i mai Bondi le amatango le vaiaso, o whaeroi ripoti o whaasoro manue i le wharamai, le ana tau fia ina ua koma i le whaalamae o le whaalablawe le sā. E lua su whatau sanga le matua o Navid, ma ua whaamaunia mai le whaia o na mōrianga e le New South Wales Joint Counter-Terrorism Team, le au fia i leo leo New South Wales o le AFP, ASIO, ma le New South Wales Crime Commission. E au fia i mōrianga sfururi mor whasio tangata, whaatau nu o se ngā yoinga whaatupu whaalabelawe, whaasa furu mōrianga le wha o rima ma le wha moe whasioti i atua maisi mōrianga. Pai mai sa tura i le wha msinonga e wha o ngā ise wheso ta inga i runga o pengata wha elangi, mai le wharamai o lo tau fia ai. O whaero mai e leo malosi le rei e ave i le wharepui a lo tau fia pē le wharamai lalo le vainga leo. O lo musu e tala noa ma leo, a o whaero fo i e leo, e mana o mia, o no lātou wha mautu o lo malama leile li lea i le meo lo tupu. Whaero e le 9 News e whaisi te lo ia nā whea pe fia tūra i whai masui o na beat i le wha masinonga, pe ta ina o lātou te na uma. O lo o whita ua ina fo i o le vasenga whaatupu whaalavelave, po o le vaenga whaatupu whaalavelave le ISIS, le fōringa mai na wha o Sofia mai ai, le nei o sofa inga. Ma le tala marumuri mo taite ena lava e taita i le Pasifika le whaalavelave na tupu i Bondi i sini, i le amatanga le vaiaso e whailonga i le Hanukkah Festival a tangata iutaia i Bondi Beach. I se pepa o whaamtalanga wa whaero ai le pāremi o Whitio City Beni Rampuka, wa wala awai mo le awalawana i tu ina se awanoa, i whainga whaapea ma sāwanga o ngā yoinga le ita ma so se tu ainga ngā yoinga whaapea e a awhia iso i fua o tangata, e momoria na whaamaisenga i ainga uma o e wa awhia so i fua. Pe mai Rampuka, tā arusia e maua le whire e mūma le whaamsinonga tonu, a wa whaero fo i Rampuka le li pāremia o Stadio Anthony Albanese, le tūranga pangatia wa awhiairo na tunu umara community o tangata iutaia e mori atu iai o lātou alo whaanga. Whapea fo i taitai o Papua New Guinea o James Marape, le olo ripotia le Radio New Zealand na whao o ana whaamaisenga, whaatasi matangata o na tunu umo a inga wa awhia. Ta ue le ripoti o lo whapea fo i na tuwana le tau au le malo Samoa maisi a tumoto le Pasifika, e mawhatia whaatasi ma Ausitalia o na o lea whaalave matautia. Tara ia le Radio Samoa mo le nei aso, soifua. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy
his pain went away as soon as he rub them on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatuna ngai no porkalame te tasi. E maua I loa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na whina ngalo alofa I le atua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima o te sema, whangate leso se fulu ma leiva o te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu ma leiva o te sema le porokalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car fuatu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo Samoa. Wa ule nei o kaspiti alu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matanga
sulungia ele masina me whaapewhea na ngalo atu oe a imita Samoa ole penina oe ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se mamoli atu ai Samoa, Patalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atuai. Lo lo faina Samoa, Patalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atuai. Lo faina Samoa. Ia le la, le sufonga le sa, lani alo ia whapena fo i le sa, pese ta lio tuanai, ia ma le pese le na. Samoa matalasi angi maia se matangi se momoli atuai, o ua lofa nei ia te oe, la u Samoa. Le atunu pele le nei e fiafi, whatalo wha male nganga fifia male nganga whaftai, i le lofa male anga le nei o le tua. Ua mawhai ai o na tātou toe lau lua whesila whai i le nei awa uli o le stofi, o le whaatawhiti o tiute mawhaiwa alo filima o le atunu, na la usu ma la seu iai ina uanga nga e le lai le tai hao. Ia ai ala whai lo fo isa mo i o na tofi masani. Ala e ka ngungulu ai stangata mapulo le e af. Ai atu le whaafonga mai le atunu ia o whainga nā mawinga nā whapene o le soifuanga nei. E ai e ala usu i o la tiute matofi, ia e whapena foi ia le au tāpua i maota malawa lo ngafa foi la tau matiu te whaaloto i whale. Whamalo le soifua manuia i le atunu lo i ona pa ia maona taulangi masani. Ia e le ngafa taulima e tau i nā whiatu. A wale pa ia ma le mamalu o Samoa i ona tulanga whalupe. Ai mai se fo i o le tāwhatolu o le tātou vānu nofo. Le vāta ngata, le vāta puia. Le pa ia ma le mamalu i ma pa ia ma le whale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale angadu. Ai o mawalunga sa vi inga le tua e si i ana au auna. Tama whasau o le langi ma le paipasina o le tala le lei le ainga sa le vi. Whata lofa i lau tau fo i whanono ngā manu. Ma wha malo fo i le tatalo, wha malo le tapuai. Tamam tina mātutu o le atunu, whata lofa i a te oe, malo le soifo manuia i le nei fo i au uli o le stofi. Malo le whatotoa i tiu te mawhaiwa, le au whainga luenga, o le o wawa i atu o lua se fulu minute ua te aile i tu la e wha. Kau ngalo e kia ulu kemi walu le tai au na amata me apa ki o kilisi masi. A isi whale whainga luenga, ma isi company, le malu i whale, i le tai au na le la sa whiloa i fo i ma le pulenga.
o le tātou Polokalame le nao le malu I whale. Le whale tua ia Emele Palamo, whapea fō le tamaita ia Taralina Johansson, ia ele ngata I lea o le li I David Palamo, le sunga ia Luatua, Matt Luatua ma le Advice for Life, ia whapea fō I le huso ia Thomas mai le Builder's Blueprint, ia ele ngata le nao, le fionga le swafa, ia le malu Bob le malu, mai I le real estate, Ray White real estate, well, professional real estate, I papa toi, ia ma le to o tele le au whainga ruenga, o lo o tautua ina le pa ia o Samoa, I le tātou Polokalame le nā, malu I whale, ia, ma le Polokalame whai ua nafi, ia, e mawai le ufale, e mwhai o na whasosa ni atu e mele, ia whapea nā fwoi, le sunga ia Taralina Johansson, ia whapea fwoi le li I kamuta, le matua o Faiva, le sunga ia Thomas, ma le Builder's Blueprint, ia mese fwoi, o le tātou insurance, trauma insurance, life insurance, mortgage insurance, o le uso ia Matt Luatua. O le whatalofa, ia, ma le whawhelua I fwoi I lunga o le tātou api o fōlinga. The Facebook page, ia whapea fwoi le tātou YouTube channel, whatalofa atu le atau sa versa Yuli, ia te oe, ia ma le whamoe o lo o manuia. Ngā luenga sāwhia ngai I fwoi ma le atunu u le nei aso, o le ua tū la lata ina manawa ngā luenga, au tal tonu fwoi ua tū ua mā onga, watu le whapalo, ma le whaftai a te utou o matua, I le ala usu le tae au e momori tamaiti ma tā pena tamaiti le aonga, to e o fo ila ia le whaitatala I lalo le la au, ma whaatali tali le tu ua mai o le aonga. Whai e ia le la ma le nei, toso ia le ili ma isi fo I tina e o atu e whaatali tali ala tu whana, ele sa mea le anga, o le makua mea le le ia le mea le na. Time out from your usual, surroundings at home, and breath some fresh air under that tree. Io e, o le o vavai atu I lunga le api o fōlinga, e se ua ngā solsolo mai fō le tātou a inga, whatalo whātu ia whawhawina tāndielu, o le tōwhire ia Fortino a Josefa, ia whapea fō il tamaitai o Erelini Josefa, le uso ia vaisingano ia whapena fō I le li ia fōleni, ma le tātou ta mā matua, ia fionga ia masoe tā uli Josefa. Patalo fatu I le uso ia Tofa Moors, malole soifomanuia, si vale pasesa watching you from California. Wa mai ilunga la Amerika. O lepa Malaysia, watching you severe from Sydney, Australia. Tau sili toa I malo. Ke longa lista. Sa kaunga sa ule pākia le kiole sa whai nei. Ia vapea ae. E tupu le wha lewe. E wawe on ka nguru, o kanga kai lunga I. Alai mai mo mai ma whaafonga mai le atunu. Wa kele le kau mafu. Ia, whataro whali, tau sili tuai malo, o tamata noa, talo flava malo le se fomria. Jane mai pua, ia, po o vanga au. Talo flava, vanga au, talo flava malo, watching you from Sydney, Australia. E sau, talo flava malo le se fomria. O leu so ia ailua samu. Talo flava. Simona tavita tau ti, talo fauso malo le se fomria. Ia te oe male ainga le vaupolo I o elu unga po. Ia whapea fo I leti soi. Leti sio. Talo lava leti o le unga sile. Talo malo soi fo mria. Ia e alu le aso o lau tau suafa. Aile lava ele teimi fo ile tātou Polokalame. Alela e whaatalo whaatuai I lunga o le tātou apio fōlinga. Please share our program. Like a button, press it or smash it and then share our program or even subscribe to it. Bill Key, watching you from San Francisco. But Spencer, talo for love, good afternoon, sir. Yeah, ma lole ngā ludu ne yaso. Whaya onga, leo, tangata I lunga le ala tele, ngā ludu ai, le wha le leo awala. Yeah, mwise fo I le au aveta vale.
au ave ta'avale ia lo fangia fai malie lo sa drive to the conditions and also keep a safe distance between you and the other car in the front fatalofa fa'apitoa lava ina ua maua le amanoea e toe feilo iai i le sunga le fa'afengainga Reverend Etisone Ngafa ia va pena foi lo no so fai au le toina ia Reverend Elder Tinetali Ngafa ma le faltua e moeava ia mese foi le kalesia ma le pulenga le efakasa ina kalihi i Hawaii patalofa i o tātou ainga uma lo whafonga mai i le motu o fianga i Hawaii ia whapea fo i o tātou uso matu o whawhine a inga wome masani mai i tutuila mamanua. Sofia Ioane, talofa lava malo le soifo maria, tapu ele, toliniu, malo le soifua, watching you from Anchorage in Alaska. Kuini, Nua, Manino, Polo. Watching you from San Pedro, California. Talofa, malo soifua, Kuini. Kilistina Tanavasa, watching you from Melbourne, Australia. Yeah, leleng. O le so, ia na mai ia le pati na le company o le ia malfala papatonga o le malu I fale. Anga I mai I le leitio. Oka. Tumu fo I pa anga ale radio Samoa le si fongo Samoa malana tutua I le au whainga luenga o le au whainga luenga totofi le tua. Ea, whapena o na mātou whelua I fwoi ma le sunga le whawhengainga. Reverend Alessandra McCarthy, fwoi maono, ma le whaletua ia eti, ia, whatalo whātu whawhetai I whautuanga le lei, whawhetai I mea uma, I le tautua, I le tātou leitio, ma le ngāruenga nei, I le tele o tausanga. O leo le o le lua se fulu ma le fitu tausanga le matua, on the Radio Samoa. And that's a milestone. Fatalofaya Cristina Tenwasa, watching from Melbourne. Yeah, malo. So, we've been here for so many years. With people coming through the doors and going out. And yes, of course, there were times I left Radio Samoa and worked for the government for quite some time and returned. Toi fo'i mai fo'i. I le ngāruenga nei. E whaawau ai le tautua I le atunu. Ia, le whaiunga lao le ni tausanga ma lona celebration. Ia po o le whailunga I le fo'i. O le tele o vahenga na whaamanuia mai ai le atua. Le nei ngāruenga ma le nei tautua. Watu le whaambalo I le pulenga. Ai mai se le sunga le whawhengainga. Reverend Lui Pone Whasio. Ia whapea fo'i le whaletua. Ia, Pastor ane Bonifacio le tofa ya se mau Mateo Sangala ya whapea fo itino mātutua o le auwhainga ruenga o se fianga sili na ai mai se nai tina mātutua lo whaia lātou porkalame o le whono talo sanga ia whapea fo ia Salome ya ma outou uma o lātou tau aveina porkalame whaaleanganga I lunga o le si fongo Samoa whafte atu I le avanoa o tātou wofo, whiofo tai ai le lofo ma le anga lei o le tua le so. Ia manai tātou mea lofo foi. Ia. A watu whamalo I le auwhainga luenga I le ofisa te maitai o ana tuai malo. Ka pia foi le te maitai o Pravina. Ia, ai mai se foi I le auwhai news. Tua fine ia... Manu le lei Cole, ia, whapea fo le tamaita, ia, Asia Hooch, ia, ma le toa telo lau whainga luenga. Le pola kalame o le vau filifili, a watu le whambanaloma le whaftai, ia, le ngata fo I lea, o le tātou pola kalame, o le au malu manongi, o le lolo. Le pola kalame whamanatu ai, le tū mleanga I whanua, le tātou ngangana, le vau ngangana, mamua ngangana, le utu ngā vānganga, ia, whamalo I sui fo I leo por kalame sa tātou whelo iai. Le vtelenga ia whonga mua ai mai se po le toa whafo ia se umanu Francis Ione, ia, le uso ia Pestam,
tama le langi LJ Lodesio. Yeah, and our graphic designer, le sunga ya E1 malatu mai tai. Tau tusi, fai tutongi, mapulea tato accounts, le tu mai tai o Pravina. Ia malatu tele le uwhinga renga, sa tato iai. Ya mai se fōi ole sunga ya teito taloto taleni, ya li awao, male faife au ya Reverend Etisone ngafa. Whamria le tua whaftai i le nā au onanga fōu ua toe amtalia o le whono te talo. Ia po o le te talo fōu i tai au o le malu tai au. Mai lea sunga fuasa i o Elias Fareile. Lawrence Peterson, Taluflava, Malole Soifomria, ia, whapea fōu i Kafa Schuster, Taluflava. Langi Lelei Ropati 9703. Oh, GG8 XP. Yeah, Fatalofa ya Sally Tulima. Merry Christmas to you as well. Share our program. Famailangi Fatalofa Tuli Sevilla. O vakile levevelo matou inei I Tutuila. American Samoa. Fatalofa manu o fitiuta mafitai o lo ia ile le matou ainga tangalo matua. Puapuali te o tau ili ma le tō tele o tau o loo whaafongafonga mai ai ina. Atalofa I Samoa, lo tātou o tunu pele le mānawa fo i o ngā ruenga au tau. Ia, au te loa I tangata nai whaalongolongo mai. Wa lea ua trial lama test tātou sia tātou a mio. Eisa teimi ona whaalawi loa aloa I ailea. Alo tau tele o tangata e wala au mai lea tau. Sole, o e ngai, whaku aisea, whamai. O le te silefi, o le mātou te whaalongolongo, tu sa o tua, I le le tio le tawale ia te oe. Whai aku au ui ka whiwhieka I nice. Ia le nāla, ia. A maloi ngā ruenga, o lo whai e loto I whale. Ai mai sea ia nai tua whawhine, ia mai lātou e ngawha malewa ai o whanau I le ioi lea onga. Ia whapea fo I nai o tātou ta mam tina mātua, tua asin sino lo tausia I maota malawa, whale o tangata mātua, maota ngase ngase, ia maso o se no whanga lava lo tausia ai, ia o nātou, nai o tātou tangata mātua. O oe o le whātoa e to ai taunu o mai, I lau whanua ma ele o Samone, ia ona o le tūlanga o tā whaonga wha o kilisi masi ma le tausanga fau, Leo te mawa ai atu. I le whatalofa whapitoa lava. I le taunu umai, I le lātou, I le taima, le lātou, I le ala, lātou, I le ea, a le sunga I asua, tusani ne mia, malo le soifo munria, vangana, ia, polo talenga fo, I lau sunga vangana, whatalofa atu. I le taliu mai I le atunu nei a waifo I sauninga sini ona fifia. You know, when you walk as a graduate from a university or a higher level of education, ese le ngona e o ia. Deo te vava to ai. Congratulations to I le afafine. Ya matangi lofi vanga na with a Bachelor of Health and a Bachelor of Science in Psychology. Oh my goodness. Well done, Lofi. Well done to you. Io, whaftai leanga le leo le tua. Matangi lofi vanga na. Yes, celebrating her graduation with 2 majors. A Bachelor's of Health Science and a Bachelor's in Psychology. Kafifi, clinical psychology, looking kiki sasingama o if for isalavat. Yeah, well, you've made your parents proud of you, Luffy, and also Uncle Severe. Well, yeah, familia letua. It's the closing of another chapter, and the other doors are open with you now. Where are you from here to? Where to from here, Luffy? Is it going for a master's degree, or are you going to look for a job? Talo fai
he whamanuia le atua li ilofi atu. O le fine, e ama whamalo atu. O isi fo I whanau o Samoa, o tamo mateine ua whauina mai I le Universite, le AUT, ATI, o Universite Aukilani, maisi Universite Wellington, Kalaistete, la loi Waikato, ia te wanga o Aotearoa, ia watu le whamalo ma le whaftai. Malo le tawivi, malo fo'i le tauatai ma le lava papale, I suenga o le mafau. Yeah. I'm sure your father is very, very proud of you, Matangalofi, as he supports you thousands of miles away from New Zealand and Samoa. Yeah, la mi la fai. Averol king e whakawhau Samoa sori. Hoping to catch up with you, Lee. Sungasua, to San Vangana, is a taimi ole fiafi. Lau mua tasi toa, talafalava malusa fumaria. Hans Webster, watching you from Perth in Australia. Ole usa ya fatu le mamea. Olo mai mua mai matapua mai I Melbourne. Ile te miton wale nei. Alo fetu. Alo le soifumuria. Leulua yali iyo malo asiata. Soifumuria, watching you from the Northern Territory. Oka. Kai ko kile o tātou tangata o atu fo malalafi o. E lunga I le Northern Territory of Australia. Yeah. Tautio mea, oro tulai mai Samoa, I le so, sa moni mawina I le vama I antu, I le tūlanga mātango fi. Ioe, o leo o mai, o le I tūmalo sa sida, ai ngai rua ma le whale tolu, sa mari e tuam, sa tupuam. Ia, mo le mamalu o le tūmalo. Ia, e mwese fo I, o nuu mafio anga maainga e fia o le lauli al mari e toa le fionga, I le li I palemia. Matali whaaloalo ai, I lea fio atu o le malo ma le palemene, le tawhatolu o I tū o tau angai o le malo. O tau nuu le palemia, alo ia le palemia. Lona tofinga, ia, whamalo whaftai. O salo te Selman Tafa, watching you from Canberra in Australia. Emma vai pua, whatalo whatu, ia whapewhole te mai tai o Nele Soalo, Nelly Soalo, talo whanau, Merry Christmas to you, and also Tau Afualo, ia, wala waku mai whea, American Samoa, malo tau, o Tavita Milo, watching you from Perth. It's almost 20 minutes to 11:40 a.m. Koe lusfulu ai o. Ana no vingala, ia. Ola e motua vivela me ye vala au mai ai I le tele le nei. Ia, tātou vavai atu la I o le mea lo whai ai le whaalalo le fionga le li pāle mia ma le malona o. E alo I ai lana ngā luenga malona tofinga pāle mia I le nei pā inga lona sfulu ma le valu a mawai atu iai. Ia, e le wa so o ato le me le valu le video ma mata atu le camera. Tō tele I o tangata le o iai o. Ai moise fo ile tō ina Papa Street. Ioe, wale e fialu I o. O le whaali I are mele I Papa Street te me le nei. World Amina lia ina. Talo falava malo le soifo mnuia. Ia, whambai I Lula and Yorome Lavatai. Merry Christmas to you. Watching you from Alaska. Okay. Yeah, lele. O Coconati 75. Nalo le se fomria. Foi maono Vesi Seli. Talofa le atawa malo le se fomria. And World Mina. Talofa World Mina. Watching you, uncle from Mangele. Talo fai malo. Whaftai le mafuta. Mai seu manu Mikaele Teofilo. O na o mai lea o la utala noa I le mata upu le anana o papa ia iai. E le whamsinonga lea o lo o tolo pō pēa. I le wā o toilupe. Le sui pāle mia ma le minstao ngā ruenga te tele le malo. Whatasi ai ma le sunga I atu I loma. Tolu la vaenga ia lea ua
Mai o na whaia iai ia whina ngā loia. A o le whalawela. Le ono se fulu mon tupu o a fo i o mori mau ia na tu e tutu lai. Only one came on the first day and 2 came on the second day. O le ala le mea le o tu lai mai nei le to tele o mori mau ia o le mwhaina o mai. Le fwoi la o le o toi wala uina e lo ia. Ia po o lo whaamasino fwoi. Se mafu anga o leo mai tangata nei. A le ale me tau na whai ai. O tal tonu le whai unga le mele nei. Au te loa mai se whai unga le aso lua o le vai aso le a le aso lua po le aso lulu. Ae tātou te le i o i le kirismasi ma le tausang fo. Ma le talitonunga e le mbo ea le mata upu lea. Le anga te tau ona toi usu mai ia le atunu ue ngā lulua i le aso sifurma le lua o le masina fau o Januari. Lua afe lua sifurma le ono. Ua te tau ona maua sei unga. Lua ua mata ilo na tāpena i nā. Ia sui whātutu o whainga pānota la iti. Mo i tu maloia. Ia, si tātou mata tilo pēr iai. Ia, ini sui fau le a whātutu mai. A o ai fo i se sui. O le a avea mamin stalango lango e sui tūlanga. Ia ale vena ale le tō whaile ngoa matua. Lele ua tō fia nei. E avea mamin star. O le kāpeneta i le vaenga lea. O le siu manga. Pa pēr fo i puna oa whan natura. O le ofisa le va ai tau. Whatasi ai masua vai ma ele whasau. Mana ia. Fitu aso fitu. Watching you from Sydney, Australia. Lau te paa ofe Wong King. A talofa i lau to wha whainu le lei. Sunga lau te paa ofe Wong King. Ia, whapea fo i malo tu manu V8. Ora E.T. Brown. Talofa lava malo se vomria. Ia, whatalofa lau se lau te paa. Moe lo manuia. Ia, mai se fo i ia tulanga. O le tausia o le ainga ma le nuku e pei o na iai. Ora o mai lei le a sona fia. Te muli o le fono. Ai fai upuka lava fo i le toi tuli i fafo tuli apa. O mai la o le ua tumu le fua. Ua matua i tumu lava le fua i le teimile nei ua matua i ova le mafia fio se mea ia ke oe lea. Ai fai mai le fonga fitala i atu le apa. Sole, wa makua i e makua kele. A o lea lava e te whaia winga pā a whasanga i le monta. Au mai le tala le fionga i le i pārimia. Au tau public servants. Po tangata whainga luenga le malo. E le onge tangata Samoa i ona tūpulanga o a uina. Male anga waa. E whaatino ai ngā luenga. So, o tau la i o le au whainga luenga le malo. I au tau whaia o tau tiute ma le maoni ma le mawhau i le atua. I a whaia le nā tau tua mō tangata lau tele, i a manuia tangata lau tele o Samoa, ai aua tau te whaia. Ona o leu stai i se vaenga whai, po o se pati. O le winga la tala le. Don't do it for Tula Epa and the HRPP. Don't do it for La Ulia le Malia Toa and fast. Ai whai mō tangata lautele. Whai mo le manuia o tangata o le malo o Samoa ma le malo le atunu pele o Samoa. Ta ua yo mena i la u whaalongo longo i le aso nafi, ala tātou ua talepes e whaamuluia atua i le manawa o ngā luenga. Ai maise fo i le tu ua i o a onga le whanau. I le nei a stofi le whaatawhiti o tiuta pa Faiva alo filima, na ala seu iai le atunu i na ua ngā e le nā i le tai au.
possession. There goes my everything. Manuina ole savali le muane. La la le muma I tutonu ole fale. Maseleo olo omusu musu atu. Oilo ua ue tafa atofa e fa avavau. Walu atu le pongai o si o uola. Le tumu tumu o uma fau faunga. Le pele to atasi o I mo Walu atu ai mea uma. Eloina, befua iluma, befua itua. Wa mautinoa uale ai se taua. Ai o te talo pea mata utau. E ai se aso e toi mauai o se au. Wa alu atu le pongai o si o uola. Le tumu tumu o uma fau faunga. Le pele to atasi o I mo onga. Walu atu ai mea uma. There goes my reason for living. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. There goes my everything. Le pele to atasi o I mo Walu atu ai mea uma.
Ia le la, whawhiwhianga sui whiwhiloi, Mr. Cowboy. Ia Maletino Shakari. Ua whakako whi mō ki e so whangua e kāle pesi. Se i whanofo whi māli e fo le mana vo ngā ruenga le ua toi 5 minute o na tā leo le i tū la e 5. Ia sa ili fo i masea wanoa tala noa atua i le pāanga tō tino le si ufongo Samoa le tamai ta ia ati mai le Henderson Cars pe a whai e kari mai. O ai atu awa fia divorce mo ia ati mai le. Ai mana tuala. E ala na le tali mai ati. O le matau ti o le lato promotion. Ma le whaalau i loa la o lo whai e le teimi le nei. Mua. Ai alu e whaatau sau ta vale. Brand new car or a used vehicle. Second hand used vehicle. E maua lau ticket. E te malanga i Samoa le kilvisi masi ma le tausanga fau. O le teimi e whaatau o le ta vale. A watu mal ticket i hate oe. O le poti le tamaila i le asona na fi mai le tamaitai o ati. Ua silia i le se lauta vale ua whaatau i le masina le dei o te se malele umal masina. Iwa. O le se lau fo i la le nao tickets watu i nātu. Ia i nātou. Ia i le afoi promotion lo wha ngā solo le teimi le nei. Ia o lo ba luai mga lu so tau awai le Henderson Cars male Radio Samoa e misel por Columbia le atou severe o le Gagaifo Faiva o le winga o le tō tele i te ngata lai mai mō mai ma ngā ilo ina e sile tule nā whātau le tāwale ai mau e ma le ticket te fua i le aru ma le sau i Samoa Christmas i ma le tausanga fau e mana ola is a ticket ma la au le telefoni ati wala au lan telefoni o le o valu se lau fitu tas tasi o valu se lau fitu tas tasi a leo le nā a ngā i le lātou tuatusi se lau wivas ful ma le whā Cavendish Drive papa toi i le pitanu ule nei o manukau i le vavai atu la i le iai vale le awai atu o le sunga ya tule epa i le wala au lia whaapitoa. Mai le fionga le li pāle mia. Sau se tali sau tonga. Se maua sau te utusi le rope afe tala pe lua afe tala. Ai, o le mela ua o ne iai ua mai tauina. O le ita wha moe o le toina. Malona whaali. Ma le fia o le tele i o mea. E le o fia ai. Iala auli. Malana whai ngā malo. Ai tasi ale mea tu pito laua lunga. Laia laiona le fia. Ia se umalana upapa ile ia ile mea tu pito maua lunga lavale na. Ia laiona matua faa li ile toina. E alu isi mea e taulo ele mata upulea. Ole avea, ole fionga ile la uli o le mali e toa o le pale mia male tai o le malo. E le tali tonuina e tu lepa. E matuati ngā ma o ona le atui i hateia. Le anga fo i nate le i mafauwina. O le a whaato i laloina lona malo ma lona tūlanga tai o le malo ma le pale mia o le malo o Samoa mo le tele o tausanga. Let me just reiterate on those issues. A tonu e o ngā foilea. E tau i ei lana whaalongo ma lana sila. Ma sui ai lona soifuanga. Ma sona langona i le teimi le nei. O le te tau ai o na toa fi maali e le atunu u atoa. Ma tātou whaatalitari ai i le pepe o le kilisi masi, o le pepe o le file mu. O le pepe o le fia, o le pepe o le whewha manga loai, o le pepe o le sao lo tonga o tangata uma, i le nganga ma le loto. Ai a whai lai ma mawha pēr nei mea, i le loto o le toina. Ai longa o le aia maua security masi fia. E ata mai luma, a o to tonu o le loto, ua matua wha vai i lava, lona mafau. Ia, mua, ele fia le tūlanga o le whainga pālota na sei mawai atu nei. Lua,
Le mea o sui nei e la uli ia le tūlanga o whainga whaavai, o pūlenga a whono whaavai. Ave ese mai ma le toi o komeki le avea o seisi o whaipule e pale mai. E tuu iei le tofinga o le te whono. Tolu, o leo la uli, malana whainga malo, male au mamalu o le malo, malana masiofu. Le whonga whatelai, male whaletua. Le whionga le pale mia, male whaletua. Manisi o minsta, ai maise, o le malanga atoa, a le whatuatua i le atua Samoa o tasi i tuile manua i le tatala ino le nātou. Whale whono o whaitu la whono, o tuile manua. Ai le avea o ia. Le wala aulia o ia. Se o tau sitsila ia i le mea lena. Ele ngata le nā. O la whonga ia wala i o na tuli o ia i whafo ma le whono. Lua sifun ma le wha i tūla e tuli i whafo. Ai toi lua tu tonu. Ai toi sauno mai ia le whionga i le whonga whtalai whafo. Le a tol taimi. O mea nei e atangia mai ai. Wa pei o se whainga fwoi le whai se tamai titi e le amna ia. Io, ma o te tonu fwoi o la ngona na o le toi ina o lo iai. Whapea, wa le toi amna ia o ia leanga o le o toi iai tonu o le li o. O tangata au tū la tū te whaia, ia tū la whono. Ma la tū whaia le tonu o mea tau na whai i le atunu. E ui nei mau mea uma. Ai ole tui siri o na tinga. Ole whai ina le panota. Lua. Ole le tali tonu wina. Ole atoi fo i wha lua mai. Se vaenga e te itai e la uli. Pei ona te itai mai le lua afe lua sifulmatasi se i o ina vale fo ngā tia. Toi o e whai le whai ngā panota. Ai o atu toi fo i mai lava e to tolo lava. E whai ina lava. Mai o te manatu ai ole aunga au tū lea o au te i le whaali i male loto ti ngā o le toina. Being unable to come back to conquer the position of Prime Minister and the leader of the country. Whangta, lema fight. Eo, mua fiu e whinau. Ua taipei o le mea fōlele o le whitawinga titi a talanga. Ia male sau ai fo lele i le mea nei ai le nonu fi ama male papa i ngala o amatua i fiu le sau ai e fiti au a mi milo ti atalanga le lima e le fiola ala tala ti atalanga iai ia luai mai lo ngutu le afi. Se ai mea tunu Samoa. Ia luai mai. Ia le afi la na matua susunu antoa maola ai. Ia le afi tumutumu o la au matangu tungutu o la au. O le fale vai monga. Ma mata e lo na tau mamafa Samoa. Matunu fa lelei, masaka fa lelei, matao, mawhawai, mawhawela lelei ana tau mafa. Toi mi milo malisi lima. Mi milo. Ia mafui. Ai whai atu e a i titi atalanga. Ia mapuna mai le vai lo ngutu. A le vai le nale. Ua tafe e ai ina. I lau whanua me ele. O le papa i ngala. Le vai o tau sala. Io, le tele i o mea matauti. A le la, o no winga. O le mimilonga le milo i ni la. O lui a mea ia. O ele mene na. Ua fausia ma whawai ai. Le papa i ngala. Ua fatu ina ai fo i ina. Ma le universite, o le puna vai, o le poto, o le oa, o le soifua a o tauina.
I le universite o le papa I ngala. O le papa e ngangala. E ngangana mai fo. Mau tonu lava. Wasa mato fina umanisi fo le whamai. O le fifia o le toina. Meo la uli le talavou. Le leile la unga. Le leile vāwhea loaloai. E whaingo fie. O na tali tonu wina e tangata. Awa le mea moni ala mea le nā le utula I mai nei. O le tali tonu wina. O ai ua toe tali tonu wina e tangata. Ma toe whātua ina e tangata. La uli. O ai ua amana ia tangata. Ma aapa I tangata. Ma whaia mea ina ia atangi ai le alofa I tangata. La uli. Ia na. Tātou whātustusa fo I ai le tūlanga o teita inga. Whola sanga o la unga. Pe ao o ina talo le atunu. Mafio mai la uli e whawsanga I ma le atunu. I ona tūlanga whalupe. Ma ona tūlanga mau puepue. O ai tau te whamasino o iai le tau whaama le whautanga. E li poi ai, ma tala ta ui ai, I upu o le vanu nofo, la uli. E le fatus tu sa I eisi o la uli I leo. E le vangana ma muanga ngana ma le utu nganga vanganga, a le sunga la uli al maleto. A le lawa lunga o ia mea. O le lemba fai malona le tali tonuina, malona le tali aina o le fai aina. A oio na le upu leo le malolo fa tamali. O le mea le tamali. O le upu e fai tamali. Ioe. Ioe. O le mea le na. Lea la. Kamai o la voi le teimi o le awhanau mai le pepe. Ai le mawhai lava. A whai fo I la o le winga leo le toina. I le teimi le nei o le kirisi masi ma le tausang fau. O atangia mai fo I lona le talia ina. O le aso fia ma le pepe o le fia ma le file mo. He will not accept that. By not being able to accept defeat and graciously accept and gracefully accept defeat, he will never be able to conquer that peaceful feeling that every human soul is praying and seeking for. Le file mu le na, o lo te talo, ma tau ma whai uma I ai te ngata uma o le soifuanga nei. Nei a maua I le aso whanau o le masia. Mena, la walunga lava, au tau sisila nei la I le mele whamatala mai e tulepa. O lona tali tonunga atoa, ma lona wha moe atoa, ma lona wha tuanga atoa, o le wha masinonga. E matua tali tonu le tau ina, o le a guilty nei ma toe fale pui la uli I unga o wha masinonga I e wha tali nei. Te o tau silisila ia I le mea, ua ave I le wha mua ma le wha tua. E alu wase tali noanga e toi fo I mai a o le whaia ina I le panota. Toi fo I mai o le tali tonu wina. O le a wha pēr māta ngā lona whainga malo. Malona tofi pāre mea. A o se mea auko. A? Te mea se si malona a inga malona I nuku malona I tumano le ai. O le filifilinga na whai e tangata. O le pule a tangata. O e pule tangata. Ele o le to'atele la o e na palota. I se vaenga whaapawhai. Ai o le to'atele on foa. O le maota na manu malo mai ai le vaenga whaapawhai.
It's not the voters and the number for the voters. It's for the number of the seats that have been won by a political party. Number of seats. Ina na le wo o fasidi vo le na fasidi tamait. O ina tale papa mai o mose ai fa mai kala ska mikili ai soli o la uli. Ela vai Angelina a honi careta mai soli. Ta le ya sa ve. New like Titi MG Ngawa Talafalava, watching you from American Samoa. I wish you a very Merry Christmas and a very Happy New Year. New like Titi Angie. Yeah, my tuila yafa pefo is you to ainga. Julia Jin. Nga vengyanga lokwa. Ya na fa pa ia fa pulai. Talafalava malul so ifo mria. O lau mua tasi toa. Talafalava mai la o ifo adkilisi masi o nga eloko peta nga ko inga va ko ala fafia. Watching you from California in the United States. Ja, fatalofa tu Christina Tanvasa. Ja, va per volta mai ta Yolanda Wright. Rhonda Wright, talafalava malotse fo mria tu faltato por kalame. Ina ia mafai fo ona tali ma ia tangat. And I think this is a very unhealthy sort of a trend and pattern of a person that is out of character and the behavior has become so outrageous. Yeah. Julia. New like Titi replying for my Kakalo ya Puda. Yalina. Casket rap. Talaflava Malose from Ria. Noah Ota. Watching you from Melbourne, Leatoa. Leighton Lilo, watching you from Melbourne. Yeah. Teofilo Samoa, Petelo Stefano. Siuta Ropati Tuliatu. Talofa, Malole. Malole Soifua. Senivao Tolova, watching you from Brisbane, Australia. Ja, o Beauty Laupua, Talafalava Malolo Sifumria, o Palolo Feao Mulianga, is watching you from where? Moliva and Daisy Apisala, watching you, uncle from Melbourne, I think so. Yeah, Ole Sungea Casket Rep, watching from 80 Quinns Road, Pam Ewa, Talafalava, Fatalofa Pam Ewa. I le tōtele o tātou aingolo whawhonga mai ai. Whatalofa fo I lungo lea la tele le tātou o tunu pele I Samoa. I le mana vonga luenga wale tusa tātou teimi. I le teimi le nei. Tusa tātou waso, tusa tātou teimi. Pea whai o whawhonga mai lungo lea la tele I Samoa. Yeah. I le teimi alo I ai. Yeah. Le whaalawi loa ina. O le tulanga ua o I ai le tautua ale Radio Samoa I au kilani New Zealand. O le nā o le a whaavao malo I se teimi o le a whaalawi lo atu e le punenga. E alua lau tapa le teimi nei a ki folau le tio I nā le FM I Samoa. Ma e whalongolongo mai ai. O live atu le leo le ataua. Sa vea se yuli I ate o I lungo le ala tele. Se I fōfo I lau whalongolongo. I mea fo I isi awali I nai fo ina. Whatalo whātua I le whāmo. Ia le talofa whāmo le sunga ia whono maitu. Ia ma le tua whine, lo na whaletua o le no whaalo ai ua mānawa ngā ruenga le nei taimi. E alu lau tā vale ma e tango e ki ai. Beauty lau pua watching from Canberra. O Terini Pa is watching you severe. Moe vau fui maona. Ia whapea fo I lei nonu a foa. Penny Amina, Talflava. Fe ai Samoa, alora so fo Maria, watching you from Seattle, Washington, in Tacoma. Yeah, before JBJV Sasita. Watching you from Anchorage in Alaska. Talo fai. Totilo tatu ainga Alaska. Sulesha Akari, Talflava.
Ya, mai alofa Yesu mafufau atu isto ina malona mafufau. Mikaele ulungia saena, talufalava. For me, it's dementia at its best. Watching you, Xavier, from Melbourne, Australia. Yeah, ia Nia Lavea, talufa Nia Lavea Fina. Watching you from Pocatello in Idaho. Oh my goodness. Hello. Yeah, Mike and Nasalo. Fafunga fambai. Ndala wa tele me olealu. Na olealu mo ila vai ole me la fai. Ole fari. Talo fatu le atawa ya ofea o fai ai mai le fe Melbourne, Australia. Mata bai Melbourne ia le uso ya tuifou, talo falava tuifou, le au tu ilangi Sione Sapatu Schuster. Talo falava malole soifu mnuia. Elenga te leo o tamaitai o lepa Malaysia, watching you from Sydney. Ana Ahim Mua'ava, watching you from the Bay Area of San Francisco. I have a call, Kelly. Nga i mai lunga tufal tātou por kalame. Ya mafapena fo'i ona mafai ai ona mole ata isi fo o tātou tangata. And that is one of the things that I'm really surprised of. Eti nā ngai lolto inga le whaia mai ngi ungo whamsinong. Alai matua I tali tonu lava ia. E whalpui lauli. Lauli will be found guilty. Ia toi rato maisi whamsinonga. Ele whaia mai se whai unga whamsino. Ale o whaia ele to ina ia malona tali tolunga. E whale pui. Ma toi pa uu oile whangama lo lauri. Ele loa. Wa umana in place wa whata oto lele i la uli. Ia fuanga ruan mamao. Wa umana tofi sui pāre mia to lua. Tofi sui fong te lai. Tofi fo'i ia isi tofinga e tā wotele I le wha wau e pēo le ngā ruenga. Le la ua tātou tutilo today. Yeah. O ato o lua moli mau. O lea o le a au mai luma e susue. Au leisi to onus fulmontupu. Nowhere to be found. E winga I le whamsinonga o tui lupe whapena fo I le sunga ia tui loma. Tātou o e su e ia le tamaitai o ati ia awa fo ia le tūlanga tāua olo o iai ia selipoti mai le tātou whale ta vale le nā. Le Henderson Cars. I le tātou pese lea leanga o lea ua maua tonu mai lava lea vano le tausala le tamaita ia ati pa anga tō tino ale siu fonga Samoa ia malenga aluenga so tau au ma le tātou whale ta vale le Henderson Cars
Hatalo fatu ati, malo le sui fu manuia fa moe. Sa manuia lou tai au, si o mai le uli, ia male nei fo i tu o le fiafi. Ia a o telefoni tangata o lo o saini ia la tau pepa, ta'wa le fou, amatu ma le ticket, e malangai, o a mai oe? Ia malo se fo sa vea, ia lange mawhi atu e le whātuena, pa foi ina le tātou kalami. Ia o lo o manuia lava mea uma le alo fo le tua, ia le fio vai atu fo i le mana ia me le sulu meo le la. Ia a me le nai tu o le taso office, o manuia mea uma. Manuia mea uma, whaafitai le tua, ia e te si le fio e. La maka mai a, ia la upaki le kai au, saua ia i le uli, sau i le pati le leitio, no lo lea la wa e pisi vo le sainina o meo konkala te fou, ia mamatu tickets tangata malanga i Samoa, mea nau le whaarewelawe ia toe, ia le, manuia mea uma, toi matango fia fo i ma le tala o le tau, sa le lei. Ia, la se tala mai le tūlanga lo whaia nei le tātou promotion fo le whātau tā vale maulau ticket te alu i Samoa. Ok, whasala mu whasili i sa vea ia o le temi nei ia le whatua o se ilope te toa tolu nei sa toa inga ia i whafo. Le whaasali ia le teimi e saini a iala so konkarase o lo wha. Ona le teimi nei o lo wha apea ona whaasolo lava ia le saininga fo i umarasiaki ino o application fo ia le malo la tunu. Ona le vai tau pisi lava nei o finance. So o le ala tau lava le ono i le fitu ia le taimi lava na le whapeona whaatali ia tele fo ia le malo la tunu. Awa le saininga o la so konkarase. Ona le fua lava i le tali mai o le finance. Ona le vai tau pisi lava nei lo fai lava si tele le application ia e depend lava i le avanoa ma le taimi tau no mai ai pepa ia ona saini lo lea o le ala se to tolu nei sa so ainga le whaatali whafo ia ona whaamai alo leo ngā ruenga le nei aso ia o nei aso asoa ia ma le aso anafi ia e whaatumulia lava sa so ofisa o aso uma lava e to tele lava le malo la sinu o lo whapeona ngā e me sa so ofisa ia ona la o le tike le whapeona whaalu e sa so whaalawi loa le teminei ia o se loa le whaingo sa so sike ia walu pe ova malua se lau o le numera na le awo waiele le tike le alu e Samoa ia ma le toi foi mai ia o le se le foi o nise le o manna o le tike o le manna o le tupe i le cash ia o le lava whaali tupe mātou pe ale mana o le customer i le tike le alu e Samoa ia tūlanga na o lo ia le taso ofisa nei ia o aso umalava ia e tale iwa ia o lewa ona to tele le malo le tunu o whaatali whafuta so Kate ia o le taimi lava nai a masai ona whanga solo ia la pala ino la tsavali ia malo whaftai tau o tele ia mai so le taimi mana ia o le sulu la o umi fo i tu la o le fiafi o ilunga lava le mato le la ia ai tau la le la i le finance o tau lava ia whai ona tali vave mai ia mamaua iloa ia le tūlanga whawhiwhi ina mō tātou tangata whawau o na whaonga le tangata whainga luenga full time e so soni ai i le tangata whai le tālu sanga o le pension ia saole le isa vea o lo whatinoina lava le tūlanga lea o noa ia inga lava na lo whapeona au mai finance ia e tau lava ona ia le tangata full time ia e o whaatase mai tangata le benefiti ia ma samama tina masuala o tala ia le pensiona ia so e mana o mia lava tangata full time ia e o whaatase ia whatoa mawhai lea ona apalai le tangata le benefiti ona ele mawhai ona apalai na o le benefiti ia ona oa ia inga lava o lo whapeona au mai finance ia o le tele lava o so tele lava o lo o bo whamanu e ina ia laso application ma maua la so sa avale fo ia ona o tangata ia benefiti o lea lava e whaisi so tele na ia so tangata ia benefiti ia o lea o whamanu e ina ma maua la so sa avale fo ia malo whaftai ia se si vanga le te upa ui e tau
Ya ma le tau e mai le tanu mera ma le telefoni ina ia whaalawi loa pea i le tunu ma le tuatus. Ia le whao mai na sa po kalamisa vea ia e wha manasu atu la tunu ia le sato sike le wha alu te minei. Ia o le aso wha o le masina fōu ia po o Januari. Ia lea e wha umai le tike lea. Ia te ua mawhau se sau pea uma le aso wha. Ia o le aso wha tonu lava lea ia e umai lo le tato sike le wha peo na alu te minei. Ia o le teimi lava nei e te sua mai e apalaiso sa vale. Ia e umana apalailo sa vale wa approve mai wa manuia lau sa sanga ia e tu ua tu sao lava i lo lima ia lau tike le te alu Samoa ia pe e fia mana o a e le fia mana o le tike. Ia e au wasu le cash e whai e lau ia lau kirisi masim lau sa sanga fō. Ia o ai lava o fia mana o mi se suani kala au mai ia o ati. Le numero vili fua o le ovali se lau. Kiti tasasi. Ia pete susa o mai fōle masu suasus. Tasi wafa, keve te shrug i papa toi. Ia malo falo lava whaftai lava savea. Ia whaftai mo le keke le sa whapeona kliva ina me le asana. Le tau o sa mat. Whaftai tele lava fōi mo le avanoa o tā whasoa ai ia e whaafonga ia le tātou tunu. Manuia tele ngā luenga lo toi ati tā whelua i fōi i le asua tai au e whaasoi fuia mo le timnei. Ia whaasoi fo sa vea mania tele la fiafia lo whaatu. Alo whaatu fōi i whapena. O le tamaitai o ati ma le tātou lipoti le nā mai le tātou whale tā vale o le Henderson Cars e te maua le tuatusi se lau iwa wha Cavendish Drive i nai papatotoi manukau. Ia ma le lātou telefoni e le eise tongi. O wanu se lau fitu ta stasi a o lo o tau whao ina e tangata whatau. Ia le ticket fo le te malanga fuai. I Samoa ma e toi fo i mai ai. Brand new ticket if you buy a car or a used vehicle at Henderson Cars. Call Ati on 0800 711 711. Taina whaapitoa le pesele nei. Tūpulanga tūla i maia o le autelevau e whakasā. O le autelevau o le tūpulanga ale a whioanga o mai ala. Lo mātou nuu. Taina whaapitoa lava mo le uso. Ia whainu ulelei lauta paa ofe Wang King peselea. Faiva
Whapifianga sui filoi o le manawa o ngā luenga I lea so tofi o le whaatawhiti o ngā luenga nā la seu mā la usu iai lea tunu ina ua ngā ngae le la I le tae awa na le la. Mā lo le ngā lulue mā lo foi le ono sai. O le taimile nei o meo pati a whalewhai ngā luenga. Wha ngā solo pati wha mawai a whalewhai ngā luenga. Break-up parties for Christmas and New Year. The festive season is just around the corner. Ia, o I foi, o le tele I o le au kalokai. Ele me o le inua fo le ua matua taua I le ua. Le aise tangata avea le tavale, le upa driver, le saule atali ipo o le tolua po o le afafine e vatu oe. La le na, e taua I tele le whamanatu I ate oe. Sort out and make arrangements for a sober driver to take you home. Pe momori o na toi atu la I leo nisi o le whanau e piki mai oe I le tau whale whai ngā ruenga. Ia nei te ua e moe le sela I le poa nane. Ia ona e le usuaile I le asoa tae au. Ta ua I o le mele o te vatua nei I ate oe. O le ua ke ua ku mai la uve ama le faspepa mai le tau tanga mai fo la le faspepa le. Fak se manga le faspepa la vala umbe pepelo nga wa so mo. Ava mai kala le ve ai kia. No vala ve alo le FBI. Fa mai e te lo I se me se wa o avatu ya to e ma fa matala ya to. Fa tu se o mai au titi lo to le faspepa. Fa mai o lele wa mata na fa nga solo ona ave tu si sai I moli mau uma I ono se fulu mon tupu ia o le o mai I le court. Ia talitonu mai la autou ia I le mea lea. La le mea ua whai I whapea le ave o meo samania. Ina ia au mai tangata nei. Subpoena and summoned some of those witnesses to the case of Tuiloma and Toilupe. Ai whapea la. Pea tātou toi tepa nei I tua. I whamsinonga lea na iei moli maua lea fionga ia tō mata leota Nora tō mata. I le teimi lea na whaiai ia le whamsinonga I le wā o Nora ia whapea fōi ie sa lātou tau wā. I le I tu malo le ano a maa lua. Le tu malo fōle nao le ia tau usawea. I le suafa multalo lea u te tau ape. I le fio anga o salu fata. La le bena le whaia I whapena moli mauna. Subpoena them and also having to be summoned them. Written summoned. Tusi samania ma le tusi sai mai. O mai e whaitau moli mau. La bena le whaia I le na waitau. Pi fōlinga mai ai ua whapito au ngafa ia le wa ai. A o ai la le I tū lea ua o e whaile. Le taro sanga lea. I le whamsilonga ina ia sai mai tangata ia na tu e mori mau. Au leo mai e mori mau. Awa le mea monia. A whai e leo mai tangata le mori mau. E le whai e se whamsilonga. Mo ial tala na. Ona tātia lo leo le mata upu I le vao Tuiloma. Malona uso ia toi lupe. E le toi isisi e toi wha lave ai le mata upu leo. Wale o maini mori mau. Olono winga. E fo ila tangata I e whawhau wina ta upu le tua. Why didn't you do that during the time that somebody took away and hide those witnesses during the court case, the petitions of the election 2021 for To'omata Nora To'omata Leota? Oi lei tu o mea ia. E lea pi kau sa o I lau vea. Me le mea leo te whawai atu nei ai. Ta whewhe. Ia tātou nofa matalitali a wā o le vai aso lea. A mana tua o le aso lua se fulu e pa u le aso tona I nei. Lufulu tasi le aso sa, lufulu lua. Le aso nga fua, lufulu tolu e te tau ona lau o ile I unga le whamsinonga lea. Fua I whinaunga tustusi a whawai. Leo uma on avatua I whinaunga aloia. Wha le tu la fono. Ai te tali loa.
ma le fai unga al whamsinonga. Sa tiu si mativa perese o le loia sili, o le whamsinu sili, ma le sunga le ataua le sa, Darryl Clark. O lona winga, e ua na whao ngā, e le whamsinonga, le vaenga le no ta ua tua. E ta o le judiciary activism. Na le winga le mea le na, ki ngā ulu o le whamsingo. Tele le ngau sa, matangata e whaalave lave, ma whaasala vei. Ioi. I mata upu o le whamsinonga leo. Mua whaalave lave mai ia tula epa ma le hero pipi. Lua whaalave lave mai ma namlo ulu la tau ia, tolu. Sau malimongi la kou ia ma le affidavit wa uma ona whaatauto ina ma sainia. E whai ai ia namlo ulu ma mori mau. O le ngau sa uma lea. E mafua io na tupu le mea na e tau o le judiciary activism. Le wing o le tala le nā. O le iloa, ma o le awhai loa. The discretion, the onus is upon the judges of the court. Chief Justice Motivo Perese and also Senior Judge Honorable le ataua le sa Darryl Clark. Whaongalo i nā le la ua. Whaavai e tusa malmata upu lea. Ono le tele, o le ngau sa. Lea fo i la ua leo mai leo ia mori maune i ono sfumol tupu ai. A pia mai nā le mori mau e tō tasi lisi aso a leo tō lua i ma mori mau. A whela i lisi i ono sfumol tupu. Io, o le mea le ono tupu. A eo lepa Malaysia from Sydney. Ana Ahim Mua Ava from San Francisco. Yeah, o Hans Selina Elisara. Mai ina I Alaska. Talo falava maloso I fumanuia. Dexter, watching you from New Mexico. Oh my goodness, you know. Is that how far we are going? Moe vao fuimono. Talo falava manuia le Christmasi ma le tausanga fau ia te oe. O Tilai, po Tili. Whamai, o lea lulu ta Valley Savage, watching you from inside my truck on the road, Marston Park, Aussie, talo falava. Vai lo ka vale le vea soli. Ione tongia Teofilo, ma lole soi fumanuia, whaftaile ma futa mai. O afualo vai luanga. Maria Christmasi ia te oe. Kemi motunga, talo falava, ma lole soi fumanuia. Ja, whapea fōi ia Naomi V. Talo fa Naomi. Whamai. Ele I taina e mose le papa. Yeah, Lawrence Peterson. It must be a nightmare for Tula Epa to wake up every morning knowing a son of a farmer is now the leader of the country. Yeah, a son of a former politician, a minister of the crown, and graduating from Sasina University. O te ata, I mea isi au vale nā mwhai mai. Wa tu maulalo e la auli. Ia le soifuanga a o ina o tangata ia na whau uma universite. Ale nā. Nā o tau tala sawa iai. Ua wha maina e le atua. E wha mawalulunga. Mo whai mai, wana oi la tau e ata ma mai ma popoto I loa whau le malo ona o la tau wha I longa mawalulunga. Mai universite mawalulunga o le lalolangi. Wane. Sa walta ma whai mai na whau mai University of Sasina. Whau mai ei malana apa whawhano, malana solo whawhano, malana walusanga. Ia lea la, o toi ngā mea ia, leo tau nu le tala le tusi. E avea, e tama vale, e whaali e le fina ngalo le atua,
ai wha māsiasi ina ai. Le mawhia o le vale o e popoto. And it must be a nightmare because when I make fun of these statements, or these people are burned, you know, being bule afi fo lele pa au tala no atu mata au pu e fa mali e fo lele ele ma fai ona follow malu e tangata nei me nei langa le matua isa o lele I le fa mata langa le fa atu ya ele au nga le poto ai le ai se fa uta e fa feao ai le na poto ele au nga fo le poto ma fa ma volunga I fa I longa ia ai le iloa ai le vāno nofo matangata. Ma maua ai le ngona wha sausili ma le wha māua lunga. Wānei. Whai mai se ilonga e oso le la I le mea se. Se ilonga e toi whanau mai Iesu ma le toi e fio mai Iesu whato ai loa o se mea. Pese se foi le mea e sui e oso mai ai le la. Ta fefe ia ta fefe I mea ua whaatustusa I ai e tangata nei ia si uso ia la uli si I mai lava le tua le tama si I tuu I lunga le maasalafa ave faulo na fale I lunga le maunga whaatiti e mai ina ama papula mai lalo I lauli ia na ole no nofo matalianga fa pene yo lato no fo ma fai lato matio ato ole ma fai ona pupula sa ya la auli le palembia filifilia fa uina ole malo Samoa na le puno no matilo tilo ila lo ile me olo o yayo lato vai ma fai tau ma mai tau po ato le leita mai vai se fulu. Because they can't sit straight and look direct into the eyes of the man himself. Ana uto loto maulalo. Mali lia maia. Ina ia tātou maua se kirisi masi fia male manuia. Whaatea e se nāla ngona I le loto maleti ngā. Wātiri ai le whaafewhete ina I le ita ma le tōta mai ma le malia o le loto I le mea ua whai. Le pese māsani ai ona taulangi e ta maiti matali e ai sife e. Po ana me lo ulu. Sife e tango ia I lo ulu po ana mea o iai. A o sife e ua tilo mai. Ma tilo ana. Ua le malie lona loto I le mea ua fai. Papenga umane mele kula I mai. Le malio le loko le peo le malio le loko le fe. Kako onti ia ma on sai. Tu ia. Le whainga malo. Ale sunga lauli. Awai le launga. Patele Father Michael Enderman. I le lotu whaafetai a Samoa. Lea na tali malo ai. Whaife au so whaatasi. A Samoa I au ki lani nei. Le fionga I le konsula. O le malo tuto tasi o Samoa femata. Le malu palu salue whaapo le lua po le fionga le toto li I ato filau. Ma le fono fau a Samoa. Whai mai le launga. A le fionga I a patele. Michael Enderman. Alipia. O lana launga ma lana au tu tālusia o whaalongolongo mai iai. Le sunga ia tu le epa sa ilele ma le hero pipi. Tālusia fo i o whaalongolongo mai iai le fionga le li palemia. Le sunga lauli ia le maria toa. Whai mai le saunanga
a Father Michael Anderman, alipia. I taimi uma, sa avea ai tuila epa o le tai o le malo, ma avea foi o ia o pale mia o le malo. Sa ufa longo le le iai. O lava i tau, a o avea tuila epa ma tai ma pale mia, sa nofo ai o na au tafa le tama lea. O ai, le sunga lauli le mari atoa. O le fasiri, o a mea le tama lea sa fai, i au tafa o tuila epa, a o avea o ia ma tai. Tali le patele, sa ai yuli ma tautua le lei i a tuila epa. Mausi tai ma tausi le mamalu o tuila epa. Ai ina ua sa vali ese, o puane ina whamatala ele, ile la unga le patele. Sa o mai tau langa o le sa nofo, lata iluma, o le fofonga o le fono sa faa, mai aina ma taua lunga ina le fono lea Samoa, ile a Susana se ima vai atu. E wha matala ele patele, toi tali lava ia iai. Wha mai talu sia ia wha longo mai iai. Le sunga e tula epa ma le hero pipi, wha pia fo le sunga lauli al mali atua. O le ale winga na wha matala ia tala. Whai mai le fionga i le patele ya Father Michael Enderman, talo sia ia wha longo mai i ai tui le epa. Ona ia mana tua ai lea malangona, le ai ulinga le tama leo la uli ona tua maona au tafa. Malana tau tua sa whai, e tausi ai le mamalu o tui le epa, a o tū lai mai. Ai ina ua halu ese la uli. Ma sa vali ese, o puai al patele. Na halu fo i la auli ma ave uma le na ma malu sa ia tausi ai le sunga ya tulepa. Na halu ese la auli wa umalana ayuli. Ai wo mai iste ngata, e mbuli ya la auli, ma fa tua i le tautua la auli, ma ai yuli i tua o lauli. O le mea na whaia e lauli atu le epa. Nā lu ese ma ave ese atu ai nā mamalu. Lea la ua toi fiu le toi ina tai pei o le ipu vai ua masaa, ua masua, ua le mawhai o na toi wha soa mai. Ma toi au mai i te tonu o le ipu whai au. Ua ta ape, ua malepe, ua tala lau tasi, a ua toi whao mao popo ifo e la uri i leisi tu o le mauta. Ma ua nga i atu iai tangata e whaatua ma tali tonu wina, la uri. Ma whaatu la i mai ai se isi vaenga whao whai. Nea la ua o mai. Ua matua i so sofa ai. Ele nā vaenga whao whai. I lo lātou malo si anga ina ia mimilo mai langona ma winga o tangata. E lango lea wha vai fau. Ma lea vaenga whao whai fau. Mea lana e te tau. Mai tala ale fionga le patele. Tele yo le sona e te tau na o ina mai e tuila epa i mea ia wa tutupu. Ele i tupu whaatasi, ele i tupu whaalua. Wa tupu so. A ole aunga lava, ole toi lalo. Malolo, whaia ina. Le mautonu, wale iloa po le ale mea le awhai. Ale sili na e tula mai. Ai sea lava. O mea nei e mafua mai ai. Ele i tau wia e tuila epa le alofa o le tamalea i a te ia. Ele i tau wia e tuila epa le whaaloalo le tamalea i a te ia. Ele i tau wia e tuila epa le aiuli ulinga le tamalea na whai i a te ia. Aia, e tali i masei. E tali i whaamsinonga.
e tali a. O le ala le taunu unga mena. O whapela tala. Ta whewhi le mea wala unga ne iai ia le fionga ia patele. Ai au mai le ano fale o le launga. O se le sona e te tau na wa o wina e i tātou uma. I le vai tau le nei o le kirisi masi a o whaatali tali le pepe o le whaamangalonga. Le pepe o le file mu. Aua tātou te tali i le tau i masui. Talia mea ua whaia. E le tua mo oe mai tātou uma ma le mea ua tupu mai. I upu whai ma ngase o malo. Ma e ua to tofi e o mai e taitai aisea wa uma ona to tofi malo. To tofi ai, to tofi e le tua e tawala mai le pule a tangata. E whai e le lātou pālota mai loa ai e fia. I tu malo e la lango mai i se whai numera e ma whai o na whātu ina ai se whai ngā malo fau. And that's it. E te tau o na tātou mālama lama i le whina ngalo le atua. Nā o sila fia le i e tulepa. Ai ua ia le ma whai o na talia ina i lona loto ai se a ua wha ma a ina. Ona ua le wha malia ina. Lona ngā lala i le fia pai ma le fia inu ma le fia tau mafa i le pule. O le talia ina o le mana onga o le tangata. E vai ai le tino, vai le loto, vai le mafau. O mea la i e whai e tangata e vai le loto, vai le tino, vai e toi ma le mafau. Ina ua le talia ina mana onga. Sa whaana nau i ai. Ese le mea na tali mai ai le atua. Ia le nā. Whatiti e le masalaf. Le tangata ma le maa. Na tuu lafo ina. Wa whai ma maa. Au pito i lunga o le whawai. O le mauta ma le whale o Samoa. O te ofea upe a whai e le whaalongolongo mai. Ma suinga ma li ai ma fuwhaunga. Ia mālama lama ma talia ina. Ma le nganga loto maulalo ma le wha maawa lalo i luma o le tua. E wha tupu mai. Le wha tupu ita. E wha tupu wai ma sei. E anau tō wawai la iei. O i lato umalawa o lo li po ina le to ina lea ilangona ia. E o ona mai o na umai tangata uma. All of these people that surrounds this kind of man with this kind of behavior and under-accepting what it is what it is now as a defeat and a loss. They will all be poisoned by the same behavior of this man. Al mea tu o le a lanu whaatasi umai tangata nei. Le ale mawhai o na la to fesoasoani e tinei ale afi. Na o le fesoasoani e tutu ai pea i ola matala li le afi. A tau pea ifo ai koe kuku angere sipiko. O se mea ti ngā. E le whingo fie. E o ona. Pe a to e fuafua iai i le matua o le soifua. Ua pula la ngoto o le soifua. Ua tau afiafi le soifua. Tau afiafi ai ma manatu langona o upu o tala ma mawhauwhaunga. O wha solo ina vai.
ai le toe mawhai e le teimi o na toe whaafo I mai. E umi le 5 tausanga. Lala le mea e o iai. O le fau ina ia fau mafoua le malo. Conspiracy for treason. Conspiracy to topple a government. Faufonga ina ia fau le malo. Mafoua se whainga malo o lo ua iai nei. E le lei mo le soifua malo lo ina o tangata. Ai maise I lātou. O lo o fōlinga o lo o tui matangi o lo. Ma lātou tau whono pea. O lo o iai lea wanoa. E whaaleanga ai se whainga malo. Ma whaato I lalo ai ini whainga whaasoli tu la whono se whainga malo. Ia le nā. Le la tātou ue tāle pese. Whaamanui atu ai le mana vonga luenga. I tangata e o po I lea elifi atu istangata. I istangata e po le train. O ni istangata e po le lea fo I le pas. Au istangata. Ia kiki ma ai le fale. Ma o okua ia malu atu ai le fale. Tātou ue tāle pese le whaamanui atu ai. E le ma na vo ngā ruenga ma whaafetai atu I ngā ruenga le lei o lo tō whaia po lungo le ala tele. Po whea lava o lo e whaafonga ma iai. A o iai fo I tono o Samoa. Tangola ia le ki lau le tio. Whatalo whātu. I le lo le tātou o tunu. O lo whaafonga mai lungo le ala tele I Samoa. Ia pia. Savo I maupolu. Iai le taimi alo ia, whaalawi lo alo ia I le pulenga, le Radio Samoa, le o atu whaavao malo, o le litio, e whaila na tautua, I le atu nuu atoa I Samoa. Tika ngoe seki fo lau FM I Samoa le 106.1. FM. Pite le whalongo I foi I le tala noa sao ato le ato o savea I ate o le tebile nei. Ma lo ngā lua Samoa. I au tiu te mau Faiva lungo le ala tele, o leo, o whai a onga, whapena foi, o e ngā lulue lava I a la taupi sinisi, o e ngā lulue le maketi ma whatau o lato o loa le au ngosi o loa le au whai whato anga ma le au whai Faiva. Tango I fo I ai. Whamanui atu le ato o savea I ate o e lungo le ala tele. Le tebile nei, I le mana mo ngā ruenga, ala e kango ki solo I whaale. Boi ka whewhe, le wo o mai nei. Le leo le kamaloa. Yeah, that launch will be officially by our own managing directors in the near future. E lau tō wawai whala ia, I le tāua tele. Pisinisi ma company o lo I totono o le atunu o Samoa. O lo o iai le lātou maketi I New Zealand ma Australia. Le a whaingo fi ai. Fe whaatau inga. Ia ma whapena fōi o nei loa ai e tangata whaatau. Ia le tūlanga, le no whanga, a o le a le location, a o a fōi. Ia products mautou o loa e fia whaatau I le atunu. O autou services and products. E taunu I Samoa, o levan taunu I nā, o le te whaalongolongo mai a I le talandoa atu. A le atou savea I te tonu o le ofisa whaasilau I manukau. A o le nai te meditino I fua I lungo le awala. I so se mga lai so se le tio I tono ta vale. Taxi. And your own. And in the comfort zone of your own private car. Around Apia. And even in the big island of Savai. Na yatina e fauna a wale fa fonga ta pua I le tunu.
maira kia toa e ngai ui o te moana nui a kiwa puritia ra ko ngā taonga te mana me te tino ranga tiratanga taki tini ai te toa karo te ai kae hara maira e tama hara maira e hine e tūparanga maira whakakotahi mai tātou ia mauai te mana mana ki tia tūturu whakamaua mai ea e tūparanga maira whakakotahi mai tātou ia mauai te mana mana ki tia tūturu whakamaua kia tina haume hui taiki o whainga tau leo langa o le tali tātou tutu whatasi o le tā malosi o tā anganu u Pasifika ma le atua ma tātou vai whanua na 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 uso tula i maia o ele tangata mai le moana lau anganu lou whaasino manga ia e le polonga mana Pasifika uso tula i maia o ele tangata mai le moana lau anganu lou whaasino manga ia e le polonga mana Pasifika. Rise up to the occasion. It's our time to stand as one. Preserve our culture, that's our foundation. Break the barriers of Babylon. We got to rise up to the occasion. It's our time to stand as one. Preserve our culture, that's our foundation. Break the barriers of Babylon. We need it now. We need it now. We need it now. You need it. We need it. Yes, we need it now. Ia le nā, pesenga wa whawhiwhianga sui whiwhiloi o le banaba o ngā luenga ma le nganga i fo Faiva o Samoa. I le nei fo i a wauli o le asotofi o le whatawhiti o le tele o tiute ma Faiva sa ala seu i ai le atunu ma ala usu fo i ai na uanga ngae le la i le tai au. Whatalo whawhapitoa lava i le tamaitai o Sinagram for my 10 hours away from Perth. Talo Falavasina, have a safe holiday and safe travel as well. Le sunga ya talo sanga pule tiu atoa. Ya, for my wikawhiwhi e te lola. Kesia Spencer, talo falava male ainga mai Anchorage, Alaska. O te whatalo whapitoa lava. Whapa ia, whepule iai. Malolo se fumanuia, o lipano. Ia, whapea fo ilo uso mamai. Le sa vea fo i mawhaipule o le tu malo o vai mangalua o lo whaafongafonga matapua i mai lo uso. Le fionga ya tuli au pupu sula manaya tau ili tui vasa. Ma le whaletua ya nive whapea fo le nau whaalo ma la ingalii. Ilo tātou nuu i vai lele ma le tongo. Whaatalo whātu i lau fionga tuli au pupu sa mai mo atu ma mori mawina fo i. Le mamalu o le aso sa autou tāpua i ai. I le whaafotutupu foi, o le swafa tuli au pupu i tono le tātou ainga ma le awhio anga ma le i tū malo i le whale vai maunga ma tui sa mau tuli au pupu Fata Brian Lima. Ia, whapea foi i le tātou uso a Pālemia. Ia, sa tūto to le nāso ma watu ai ia mo onga le lei, ia ma alofa anga foi i le whaafotupu o le fionga i le tuli au pupu. Whataro tuli au pupu, ma lo le soifomuria, ia le nawa e maua tonu lava, ia le ala leo le nā, taunu watu le ia tau sa vea alo ia, i se teimi e le otoe mamau a leo ua ngai ai. Tasi o ono tesi ma le tasi FM le whamo, o le tātou ala leo le nā, le nā e te whaalongolongo tonu mai ale teimi le ai tangolola ki lau le tio iai. Ia, whatalo whatuaile i atou sa vea i a te oile. Te mila nei, nau fionga tuli au pupu sula manei a tau ili
tuivasa male faletua ia nive. Elena Collins ai fasili talo falava balol so furia pa perfo I tu au pepe tu malu. Fatalo for watching you from Borea. Tu au pepe talo falava o line I Sara. Ia fa perfo I tolo ai awina. Ia kamiki o le wila embo mai sa lua fata ia sa o le fa manatu mai ia ta ule tatou fa mo moelena. On o le posiva ale tatou nu o sa lua fata male au talavou le na malanga mai ina ua malaulia ia e tali malo ai le ekalesia le fakasa pua sei I au kilani nei I mangele. E le sunga I le toina Reverend Elder Victor Powasi Malfaltua ia Salome. O le whameboe le nao le tātou au talavou a sālua fata. O le au le toe taia ina le ulu whao pe au te toe sasa ina fo I le whala e pe o le Faiva o Paula. Ai, o te le toe au whanga ina fo I le niu loa pe au te toe pau ina whaatupe muli o le tau le fonga. A wau pa ia Samoa mai le vavau e o lava I le wha vavau. Ai whanga fua le tūlanga mangalo so mātou leo e whaingatā o Samoa. O le la au e mawhalao na la. E le ai fo I se potopo o se vave na te toe au talaina whaalau paongo. Pe toe au au ina fo I whaai a I vivia. A wao pa ia. Ua poto a o se ala o. Tulou na lamba. Pa tulou fo I au na pa ia le tua I so se fata whaitaulanga. Lo latou whaano no manu. A wā se manui o mo Samoa mo na tangata. Ai whai fotonu le fui niu le lapalapa. I le paia mawalunga o alo matama whanau a saulu o fata. O ngafa tau tupu wai maise ni o mātou paolo mangafa. E malu ai le nei nuu I tu e fio au te rodei. O le paia lava lea I le su o tangaloa masang pultele. Le tau fio ma le usole I whapea fo I le ngalu whapea fo I le ngalu. Ua I te ai whanua analo. I le whaboe o le sunga a le whawhengainga o tangaloa masang portele mo aso e fitu ia o le pespesenga o le kiwisimasi. E pei ona wala uli ai le nei tau sanga. Ma o lea la o tau nuu mai manuia I lau whanua o Aotearoa. Le sunga le whawhengainga ia Reverend Ono Sa'i So'o male mamalu o le kalesia. O le whaboe o le tau walunga ina lea e salu o whata o pespesenga o le aso saa. Asus full fa leo bortona iatu. E tawa lunga iei pespesenga al kiwisimasi o le lua anwhelus funmalima. Mai wana ua tuai ma le whaalo alo I lo utou pa ia ma lo utou mamalu. O le awhai le posiva ale au malanga. I le aso tona I asau nei aso luas fulu o te sema I le hola ale kalesia me tutisi I Papa Toitoe. O le tuatusi funmaliva Noel Burnside Papa Toitoe. I le tūlai se fulu I le tai au. So o se isarwa e lumoni, e susu e lava lo na whaamalama, mau tilo I le nuu na tupunga mai ai. Wala au whaalolo atu fōi, I uso le tala le lei, isi o mātou matanga aluenga, ia e mai se fōi isi o mātou lava I tu malo pele o ano amaa, tātou lava le ainga ma le uso. Ua sainia le nei whasisilanga le sunga le whawhengainga, ia onu Sa'i So'o, ma le mawhatanga, a alo matama whanau a saulu o fata I au ki lani nei. Whamole mole, monisi whamtalanga I fia mana malama iai, whafsota I le telefoni, o le o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. O lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. Ia, tamu moe le a whilua iai, I le taiao le tau le sefulu le astona I a saunei, lua sefulu o Desemba, lua afe lua sefulu ma le lima, I le tuatusi le na, o le numera sefulu ma le iwa, Noel Burnside, Papa Toitoe, astona I a saunei tal sefulu. Lau e whionga turi au pupu sula manai a tawili ili, o lo whātu lau a whine I a mata whapea fōi lau a tali I pele I a le tamba o Leo Weiss.
O lo manuia fo i le fionga ia teo, papali i la tafale Maryland, ma o lo mamoli atu fo i alo faanga mo lawa fionga, ia whapea fo i ia le whaletua ia nive. Ia male a inga a toa. Le atato wo tale pesele a wolo fatua i lo uso e tuli au pupu, sula maneia, tau ili tui vasa, o le sa avea. Ma tofi o le tu malo, o le vai maunga lua, mai la fio anga, lauri pa perfo i le tongo ma vai lele. Au tau sila iai tasi lea i tu malo, wa manatua. Tāmo mo e whatasi mai ia le fionga ia tui vasa. Po le fionga ia tuli o pupu sula mana ia. Ia ma le sila wafo i o mauso. Le sunga lei a taua paunga. Te o matavu i paunga tala lei. Ai na ua malolo. Na malolo o le malolo o le tamari. Na alu i o sula mana ia. Na alu i o tau ili na fio i o tuli o pupu. E mo moli mailo na uso lei a taua. Le te o matavui i le i tū malo. Ese le matautia. Whaftai, tu leo pupo lewa to abo leo se tala e momoli e toi le nganga whaftai lewa fionga. Le loto mama, le whai uso. Wa e whaatino le whaatita inga le lei. I le lalo langi ma Samoa atoa. Au teo whalapa e le whalongo lewa fionga tu leo pupo. I le saunoanga ale sunga lau le wa o le uso moni a fo yo tau. Le fionga le li palmio. Na fai e ia fa muina o papu. O oio le tangata o le tala le lei. O tau na toi fa ma le loto ma toi paptiso i le tau te tai atu le epa. A fe se soi ma se aka e. O le fionga atu le o pupu sula mana i alo fatele mo o le uso faftai. E le osi le lei peo tātou ainga ma tātou vānanofo ma whanau. E se le tā ua tele le nā mea. Tangata malona ainga, tangata foi malona whaasino manga. Ea, e le ma whai lava ona tu ua ia. Whainga le lei, e osi e o tātou ainga. Awala, au mane ho umar polkiki. A te apa i whea. E apa i lo ainga. E apa i lo ngafa. E apa i lau langi soifua o tala moni ia, o lau tūpuanga, ma lau tamalianga, o lau whaasinamanga, o lau ainga. E uma le bel porkiki. Ai tū maupea leosio sia o tātou ainga. O nau kovi tō masi ngawa, tala whalava watching you from Seattle, Washington and Tacoma. Fe ai Samoa, talo falava, why now? To au pepe tu malu, talo falava, ya, whapea fōi, ya le sunga ya Saili Isara, talofa, o Sami To'o telefoni, maka aku mai whea vaitele uta, whatalofa le uso ya Mau Hunt, ya, ai mwese fōi le poloketi, ma le polakalambe o le, tamo kota malona whaleo. Talofa i Amerika le sunga i atu le epa whaftai leo sua. Ia, ma le au unanga fo i le taia fau. Ia, whapena fo i a moe whanua. Michelle, Macheta, tupai. Whatalo whatu malo le ngā rurue. Whaftai fo i le taulongolongo. Ia, aile ngata i le nā. Le fionga i a fonti, le turisi Samoa. Ya, male au nanga fo i lo fatino mai. Ya, a lava fo i a tātou whinaunga o lo o fatino i le lei taimi. Los fuma 5 minute o te ailei tu la e ono, tātou o e tāle pese mai le uso moni. Malaya sa ili sanga.
Tamanei wa Faiva Ia ruta maore pa Na lato na fofa atasi Ile se fulu o tausanga Maliliu loa naitama O repa wa toe malanga A o nai upunei a ruta ile alofa Fai moa umara Ua o ona me wa fai ele Ona le malo si uma Na ia ule te mau aina Te alua I solo malo umimita A ua faa foki mai e ova O sau nei male mativa A wale taua o Naomi Tingaina o le tua e pule I mea na te foa ina o le mea te alu I ai o te alu foa I ai o le mea te
Tinga ona no foi atu o papalani Lenga lo mai Samoa isiana masani Latu o atuke mauai o selole Aku Samoa e mamunai ili fa amore Lefa angaloina Omito Safia Algofa Lawang anukulena Lau iloa umaetangata Samoa Sili oile nevasa Atonu o te toe fo I mai ile atu nukupele Ia Samoa masio nei ainga pele Ole upula le masani ona o whaalongo ai Elele le toloa ato e maana wa ile vai Samoa Elefa amaloina Omita Safia Algofa Lawang anukulena Lau iloa umaetamata Samoa Sili oile nevasa Samoa Sili oile nevasa Samoa Sili 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Such a sight to see, all of your beauty, inside and out. Oh, you turn me out. There ain't no question why. Got me you so fly, easy to breathe. Oh, you're taking me high, 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 and I just can't deny. You're taking me high, 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 then I touch the sky. Oh, my butterfly. Come on. Ain't no pushing back, 'cause your love is fly. I'm blazing ray on my sunny day, so incomparable and insatiable. Nowhere to hide. Oh, you're taking me high, 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 and I just can't deny. Ooh, my baby, baby, you're taking me high, 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 then I touch the sky. Oh, my butterfly, ba-da-ba-ba-ba. Illuminating's how you are, and you got me all caught up in your love. Oh, my, 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 an epiphany, a real life changing me. Oh, you came through me so quickly. Oh, you're taking me, you're taking me high, high, high. Nā nisi o whawhiwhianga mai alo o Samoa ia sa tau vai pesifo ia New Zealand's Got Talent le to mai ta I Rosita vai ia pesifo I le uso ia malaisa I le sanga I Hawaii ma Amerika ia ona o le tātou taimi ia e wha malulu atu ai o le sui o le anga I mai e wha wau ia le ngā ruenga o le fionga leli ia wa o le sunga ia teito ta loto ta leli
Ya, o hai fo i se tasi, e wha malia i nei lo fina ngalo. Ya, le sunga le li a wao, o le amba whai o na wha ua wina le ngā ruenga, ina ia tau nu o le pasimoe. Muli anga tele lumana i tali i le motu, talo whalava, malo le soifo manuia. Ia, e le ngata fo i le am. Whamai ia le sunga muli anga tele. Toi fifia lava le matu fale fa longo atu i le ala leo e pei ona ola e ia mau o i tono New Zealand. Malo lava le finau i mea le lei, le matua i manino le lei atu ia le leo o oele i atau a savea. Talo fai, malo whaftai. Ia, whaupea ona whauwina le au undanga ma le tautua mo le mamalu le atunu. Tu au pepe, tu malu, mau tau uma, tuli au pupu, tau ili, sula manaya, tu basa, alofa te le atu mo oe, male ainga, ya, misi o tātou ainga uma, i le tongo vai lele malauli, i le nei a fiafi, o le a tātou o e tāle peseli, a tau savea, e whamanuia ma, tātou tau mawai ai, tau walunga i le aso a tai au, le ngā Gagaifo Faiva, ae o le tātou tāno awalo wha malu mai le lau i le aso tō nai i anga le leile atua. O le whafoi mai ia se upu ua whaalemi ngau i lau whafonga i le nei aso. Ia toi whafoi mai ia le i atau sa vea. Alofa tele mo oi, ia marutia i lunga o le ala tele, e le ngata i lea. Ia whapena foi o na tau nuu male manuia i maota malawa le nei a fiafi. O talana e winga i o tātou tangata malato wa mionga matala sa fai, ma mea sa fai le nei aso. Those are the stories about our people today. We'll see you tomorrow. Wa o ilo wa e alu. Find the time and hello, oh, hello, fatu.